Yes, reka nongere tuhuze mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Tugiye gusobanukirwa byinshi byimbitse muri iyi nkuru. Tugiye gusobanukirwa uko byifashe hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Biragaragara ko umugambi wamaze kuba karundura uri gutyarizwa kw'ityazo ryo mu bikari. Birakomeye cyane ibujumbura igitega bakomeje gutyaza umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Bafatanyije na za FDLR, izi za Wazalendo, bafatanyije na za P5 imbonera kure. Ahangaha muri inkuru tugiye kurebera hamwe undi munyacyubahiro ukomeye cyane uri inyuma y'uyu mugambi. Uyu ni ambasaderi Ntahiraja ari ku isonga ry'uyu mugambi wa Gitega wo gutera u Rwanda. Turashe tubikomozeho tunerebera hamwe uko byifashe mu kurugabaniro rw'u Burundi n'u Rwanda. Murabizi ko bitoroshye naka na gato. Ni inkuru yatangiye kuvugwa rwose mu mpera z'Ukuboza. Bivugwa neza ko ngo Burundi bwohereje abasirikare n'intwaro ziremereye hafi y'umupaka w'u Rwanda. Izo ntwaro ntacyo zirakoreshwa mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Izo ngabo ntacyo zirakora mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Igihari ni amakuru y'ubutasi asohotse aka kanya tugiye kuba turebera hamwe. Abaturage batuye muri komine Busoni baherutse kugaragaza igisa naho ari ubwo budasanzwe bitewe n'ibyo bamaze iminsi bibonera. Ngo amakamyo ari kugaragara ya polisi y'u Burundi ajyana abasirikare benshi mu bigo birimo nk'icya 111 giherereye ahitwa Mutwenzi bimaze kubakura imitima. Turaje turebera hamwe uburyo P5 yaje kwinjira muri iki kintu ndetse mu buryo bweruye, harimo support ya Kayumba Nyamwasa. Birumvikana Jean-Luc Habyarimana uri mu mutaka wa Tshisekedi. Bigaragara neza ko bari gupanga imishinga ikomeye cyane ku batuye mu Minembwe kugira ngo bigarurire Minembwe, ari nako kandi baboneraho gushwiragiza abatuyeyo ngo kuko ari abanyarwanda. Turaje turebera hamwe ibyari byo. Reka duhere Uvira. Ahangamba bafitiye n'ibitangajwe na Colonel Rugabo atuzaniye amakuru mashya y'ubwino ya P5. Tumenye uyiyoboye cyangwa se abari gutyaza uyu mugambi. Mu byukuri abanyarwanda bari gutyaza umugambi wo gutera u Rwanda. Tumenye ngo ninde ubiri inyuma, ninde mu byukuri uhedinze uyu mugambi. Turaje tubikomozeho. Mfite rwose ahangaha ijwi rya Colonel Rugabo tugiye kuba twumva ibyo atangaza. Uvira haraturuka inkuru ikomeye cyane. Kuri uyu munsi w'ejo hakozwe inama yahuje ni kuri uyu wa kangahe, ni kuri uyu munsi wo kuwa gatatu tariki 15 ngo hakozwe inama ikomeye cyane. Inama yazindutse ihuza abo mu ngabo za FARDC, abo muri FDNB ndetse na P5 n'abayobozi ba FDLR na Wazalendo. Hakozwe inama yahuje abakuru b'iyi mitwe itandukanye, ariko kandi tumaze kumenya amakuru yuko uwari uhagarariye P5 ngo yasabye ko ngo bagomba kwirinda kujya bahohotera abaturage batuye hariya mu Minembwe, kugira ngo mu byukuri ngo kuko ngo iyo babahohoteye bituma abaturage batabiyumvamo bikarangira bikundiye M23 na twirwaneho bakajya babihereza batanga amakuru mu bice barimo. Ubwo rero muri iyi nama bemeje byinshi, ngo bagomba gusenyera umugozi umwe ntiyabeho kuryana. Ibindi rero turaza kuba mu byukuri dukurikirana ibyari byo koko ni n'ubu ngubu n'amaginga ya inama irakomeje. Murabizi ko P5 yari maze iminsi ishinjwa n'abatari bake gukorera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi hariya mu Bijombo ndetse no mu bice bitandukanye by'umurenge. Aka kanya rero ngo baravuze bati kirazira guhohotera umuturage kubera ko iyakurakariye atanga amakuru ku mwanzi bikaba byakorohera umwanzi ko kwimura mu byimbo. Reka rero turebere hamwe ibikubiye mu byukuri mu mugambi mubisha w'u Burundi ndetse na guverinoma Kinshasa n'abarwanya u Rwanda bari muri iri huriro P5 rya Kayumba Nyamwasa. Reka dutangire ahangaha twumva ibiri gutangazwa na Colonel Rugabo ahishura byinshi ahangaha. Reka no tumanze tureke ibyo zoba birebire ikiganiro cyane kubera kugeza ku munsi w'ejo. Reka mbagaruke ku ijambo rya P5. Barabizi neza kuko generale bita Jeva na generale bita uwo bita hariho Jeva, hariho n'undi mu generale w'umunyarwanda basanzwe banyura hano ku Ndondo mu Rurambo bakamanuka Ndorera bakambukira Gatogota bakagera mu Cibitoki bagafatira imodokari mu Cibitoki n'Amada, undi ngo ni Amada. Hariho Jeva na Amada, abo nibo bakuriye P5 n'iriya FLN. Bahora banyura hariya bakabambukiriza kuri Gatogota no kuvuga Rusizi Gatogota ndahabona uje kwibaza bambukiriza buri munsi. Bahora bapanga mu mahoteli bakeneye tuzobabwira n'amazina y'Ubujumbura.
bakirwa na neva bakirwa na prime uriya chef d'état major w'ingabo. Iyo tuvuga ntabwo ari amagambo yo gutoratora kugira ngo tuvuge ngo umuntu hano mu Minembwe dufite facts zifatika zitameze nk'izagakunze nambaye haga bari hehe. Ndi hano ku butaka izo mpamvuga ndabizi mbere yuko nza hano babizi yuko inshuro bamaze kwambuka hariya igihe murabizi igihe intera hamwe zaje zikambika muri Rurambo cyane zazanywe nabo n'intambara yabaye mu Rurambo hari amateko azafata n'intambara zabaye mu Rurambo hari amateko yabaye. Ivyo zose ni ibintu tuvuga atari ibintu zo gupfa kuvuga. Ejo bundi mbere yuko zino ngabo zambuka Kayumba yohereje delegation, Jean-Luc Habyarimana yohereje delegation, Prime niyo ngabo yohereje delegation, na Ita Major ya Kinshasa yohereje delegation. Bose barazamuka bamwe bageze hano kuri Zeta. Mureke mbabwira amakuru afite fact. Coalition yabiza gupanga uburyo bazafata Minembwe. Ko baraza kumbwira ngo ndababwira ibintu zo gupfa kuvuga turabizi naho bakoreye training ahantu hatatu iyo muza kunteguza mbere nari kubabwira naho bakoreye ama training barangije baje guprinting ihuzu muri Cotebu za leta y'u Burundi za teni y'u Burundi baraprintinga iri idarapo y'u Burundi bambika abasirikari bose bambuka nk'abasirikari b'igisirikari cyo Burundi. Iyo rero baje hariya bagasana baza kutunyomoza ibiki nizo tuzi imbere yuko bambuka twari tubizi tuzi n'imibari n'abandi murabyiyumvira ahangaha. Mwumvise amazina y'abayobozi bo muri iri huriro rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda P5 bivugwa ko bashaka gutera u Rwanda. Ejo bundi nta minsi iciyeho tubabwiye ko hari inyeshyamba zigera ku 4,000 bivugwa ko zoherejwe imurenge ndetse rwose zoherezwa maramasa kubera ko ngo ibikoresho zari kwinjirana byahiriye hariya muri Canvase mu Burundi. Ariko izi nyeshyamba ibintu zimaze iminsi zikorera abaturage bahariya imurenge na kamaramaza. Izi nyeshyamba zigera ku 4,000 zo mu mitwe ya P5 urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ziri murenge, ziri mu bice bya hariya muri teritwari ya Uvira, ziri mu Minembwe, ziri hariya muri teritwari ya Fizi, ariko ngo zifite imbogamizi ikomeye yo kuba ngo nta bikoresho bihagije zifite. Ahangaha ababaje cyangwa se ibyabo bivuzwe mu gihe hari hamaze iminsi havugwa noneho abo muri coalition bamaze iminsi beregerezwa umupaka w'u Rwanda ndetse no Burundi kugira ngo anytime babe bashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda baruhungabanyirize umutekano. Amakuru yakomeje kugenda atangazwa ndetse kuva tariki 15 Ukuboza 2025 byari byavuzwe ko Uburundi bwari buri kohereza abasirikare benshi ndetse n'intwaro ziremereye hafi y'umupaka w'u Rwanda mu gihe n'ubundi umwuka ukomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi ari mubi. Ibihugu byombi bikomeje gushyogoranya inama bihuriramo rukinga babiri. Ngira ngo murabizi ko Uburundi bukomeje kugenda bugaragaza umugambi wabwo ku Rwanda ndetse bikagaragazwa ko ari umugambi utari mwiza. Leta y'u Burundi ikaba imaze iminsi iri ku gitutu nyuma yaho ingabo zayo iza Republika Demokarasi ya Kongo imitwe ya Wazalendo na FDLR mu byukuri byambuwe ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Plaine Rusizi. Ubwo rero murabyibuka imbere y'ibihugu bigize akanama k'umuryango w'abibumbye ambasaderi w'u Burundi yararikoroje ni Zafari Nimanirantanga yaraherutse kuvuga ko ngo u Rwanda rushyigikira AFC M23 bityo ko ngo igihugu cye gishobora guhangana narwo. Murabyumva neza. Abenshi bakibaza batese niba u Rwanda rushyigikira M23 bihuriye he no ku Burundi bwahangana n'u Rwanda bihuriye he? Icyo gihe umwe mu bayobozi bakuru b'igisirikare cy'u Burundi yari yatumeneye ibanga abwira imboni yacu bimwe mu bikomeye cyane rwose utakwiyumvisha aka kanya. Yari yavuze ati hari abasirikare benshi n'intwaro ziremereye bakomeje koherezwa cyane cyane muri komine Busoni mu ntara ya Butanyerera ni hafi y'umupaka wa Gasenyi Nemba. Uyu musirikare yari yavuze ati
hari intwaro zikomeye zashyizweho kugira ngo zikumire ikintu cyose cyava mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo nabo ubwabo ngo bari gukazi ngo ni mu rugo izo ngabo izo ntwaro byoherejwe ku mupaka ngo byari mu rwego rwo gukaza ingamba z'ubwirinzi kubera ko ngo bikangaga ko u Rwanda rwabatungura rukaba rwabarasaho. Muri Busoni hari haherutse kugaragara amakamyo ya polisi y'u Burundi yari yajyanyeyo abasirikare benshi, barimo hari ikigo cya 111 giherereye ahitwa Mutwenzi. Ariko kandi nk'uko amakuru yakomeje kugenda tugeraho abivuga, aba basirikare n'ubu baracyahari ndetse nta gikorwa barakora wenda cyo guhunganya umutekano w'u Rwanda, ariko nicyo bagamije. Hari amarondo yakomeje kuvugwa mu bice byo mu Burundi byegereye umupaka w'u Rwanda ndetse yakomeje kwiyongera uko bwije nuko bukeye. Abapolisi n'urubyiruko rw'imbonera kure rushamikiye ku ishyaka CNDD-FDD ku butegetsi magingaya bakomeje kugaragara cyane mu mihanda y'aho ngaho mu masaha cyane cyane y'ijoro, ndetse nubwo byakozwe bityo nta tangazo n'imwe ryize ritangwa ngo rishishikarize cyangwa se ribuza abaturage gukora urujya n'uruza mu masaha wenda yagenwe. Gusa bikagaragara ko byibuze abaturage bagomba gutaha kare kutarenza saa 2 z'ijoro bakiri mu muhanda ku mpamvu bavuga ko ari iz'umutekano. Noneho hari abatuye mu gace ka Munzenze bakomeje kugenda bagaragaza cyangwa se binubira mu by'ukuri ingamba zabafatiwe, bavuga uburyo ko bibagoye cyane gutaha kare mbere ya saa 2 kuko nk'abacuruzi usanga ayo masaha ariyo batangira kuboneramo icyashara, ariko rwose kuba barabujijwe gutaha nyuma y'ayo masaha, abaturage bakomeje kugaragaza ko byabagizeho ingaruka zikomeye mu buzima bwa buri munsi. Ubwo rero nk'abarundi baturiye umupaka ubwoba ni bwose, baratekereza ko isaha n'isaha intambara y'ibihugu byombi ishobora kurota. Ubwo rero baravuga ko barara bambaye imyenda biteguye guhunga mu gihe habaho isasu cyangwa se avuga isasu. Rero bikagaragaza ko Uburundi bwo icyo bushyize imbere ni intambara nta n'ikindi. Ahangaha mu gice cy'Ibujumbura ahahoze ari Cibitoke naho murabizi ko hashize iminsi harakashijwe umutekano cyane. Intwaro ziremereye zaraharunzwe, nizo zanarashe ibisasu muri centre ya Kamanyola ubwo mu kiba cya Rusizi byari bikomeye. M23 irwana yerekeza mu mujyi wa Uvira, murabyibuka cyane, ni hafi y'umupaka wa Bugarama wo mu Rwanda. Ibisasu ingabo z'u Burundi zarashe muri Kamanyola nibyo byatumye abarwanyi ba AFC M23 batangiza urugamba rwo gufata ibice byinshi byo mu kiba cya Rusizi berekeza na Uvira, nayo barayifata. Uyu ni umujyi ukora ku kiyaga cya Tanganyika ugahura nanone n'igihugu cy'u Burundi, umujyi wa Bujumbura. Amakuru rero aravuga ko uko byagenze cyangwa se uko iminsi yicuma, Uburundi bukaza izindi ngamba, bwohereza izindi ngabo, bwohereza ibindi bikoresho mu nkengero z'igihugu cy'u Rwanda mu rwego mu by'ukuri ngo rwo kurinda ubusugire bw'igihugu cy'u Burundi, ariko kandi bikavuga ko harimo n'umugambi wo kuba wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Muri uyu mugambi rero hari undi mu diplomate w'u Burundi uvuzwe ndetse mubi cyane rwose. Uyu nguyu ngo nta kindi ashaka gushyigikira uretse iyo ntambara cyangwa se gushoza intambara ku Rwanda. Ni ambasaderi w'u Burundi i Buruseli mu Bubiligi, yitwa ngo Terence Ntahiraja. Uyu aravuga muri ibyo bikorwa byo guhuza ngo abarwanyi barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda baba muri iki kiriya gihugu cy'u Burundi mu mugambi wo gushoza intambara ku Rwanda. Iby'uyu mugambi byashyizwe ahabona n'umuryango Focode biciye muri Ninahazwe Pacifique uwuyobora. Hari mu kiganiro cyagarukaga kwiturika riherutse kwibasira ububiko bw'intwaro bwo mu kigo cya gisirikare cya Kambase mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi, ahasobanuwe ku mpamvu nyamukuru zaba zaratumye habaho iryo turika. Muri icyo kiganiro mu by'ukuri byahishuye ko kuva mu Kuboza umwaka ushize hari amakamyo menshi yikoreye intwaro yagiye yinjira mu Burundi aturutse ahitwa i Mombasa muri Kenya, hanyuma zimwe muri izo ntwaro zamara kugezwa mu Burundi ngo zikagerwa mu gihugu cya Tanzania.
hanyuma Pacifique Ninahazwe akanavuga ko no kuwa gatanu w'icyumweru gishize hari amakamyo abarirwa muri 20 intwaro Uburundi bwinjije mbere kuzijyana mu kigo cya gisirikare cya Kamukoni. Ahangaha rero nubwo bigoye kumenya impamvu izo ntwaro zigera mu Burundi ziciye muri Tanzania hanyuma zikongera zikavanwa zikajyanwa ku cyambu cya Tanganyika cyo muri ku cyambu cya Tanga cyo muri Tanzania, bisa naho biri mu mugambi w'u Burundi wo gushoza intambara ku Rwanda umaze iminsi. Iyi mpirimbanyi Pacifique Ninahazwe ikavuga ko ibyo uyu mugambi bishimangirwa n'amakuru yizewe yahawe n'abakozi ba ambasade y'u Burundi i Buruseli, yuko ambasaderi Ntahiraja mu nshingano yahawe na Gitega harimo no guhuza ibikorwa by'abarwanyi ubutegetsi bw'u Rwanda baba mu Bubiligi. Avuga kandi ko uriya mu diplomate amaze igihe yakira kenshi abarwanyi ubutegetsi bw'i Kigali bakaganira mu by'ukuri ngo bifungiranye na birumvikana nta wundi mugambi, ni umugambi wo gushoza intambara ku Rwanda ndetse no kurwanya u Rwanda, niwo baba bari gutyariza muri ubwo bwihisho. Andi makuru akavuga ko Uburundi bumaze igihe buha imyitozo abiganjemo imbonera kure n'abarwanyi ba Wazalendo b'ubwoko bumwe mu rwego rwo kubategura ngo bazifashishwe mu mugambi wabwo wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nyuma yo kugaragaza ko hari abasirikare bo mu bwoko bw'abatutsi babahoze mu ngabo za ex-FAB ngo batari abizerwa. Iki nicyo nababwira nyabuneka bavandimwe, umugambi w'u Burundi ku Rwanda, umugambi wa P5 ku Rwanda, umugambi wa FDLR ku Rwanda ni umugambi ukomeye cyane. Hanyuma reka mbabwire ibikubiye noneho muri raporo ya Human Rights Watch, ni umuryango urengera uburenganzira bwa muntu. Human Rights Watch mu by'ukuri washyize hanze raporo ikomeye cyane igaragaza ibikorwa by'iyi mitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo bituwe n'abanyamulenge. Turibanda cyane ku byatangajwe mu Minembwe. Ni raporo ya Human Rights Watch yagaragaje uko Minembwe ikomeje kugotwa ndetse kwicwa n'inzara, ubwo ndavuga ku batuyeyo, ndetse yagaragaje ibitero bikomeje kugabwa ku baturage uko bwije nuko bukeye, uburyo budacya bataraye Rwantambi ndetse n'izitizi ku butabazi. Raporo ya Human Rights Watch iragaragaza ko Minembwe ikomeje kuba mu bihe bikomeye by'ubukene n'umutekano muke bitewe n'ibikorwa by'ingabo za Republika Demokarasi ya Congo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi. Bikaba bivugwa ko byatumye amasoko n'inzira z'ubufasha by'ubutabazi mu by'ukuri bifungwa, bigatuma imfashanyo igera ku baturage ibi ngume kubera ibibazo by'umutekano. Mu cyegeranyo cyayo cyashyizwe ahagaragara ku wa kabiri tariki 14 Mata, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch wavuze ko mu gace ka Minembwe kari imisozi miremire ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo hakomeje kubaho inzitizi zikomeye ku bikorwa by'ubutabazi, bigatuma imfashanyo n'ibicuruzwa bitagera ku baturage uko bikwiye. Nk'uko iyi raporo ibigaragaza, Minembwe ngo yagiye mu maboko ya MRDP twirwaneho nyuma y'imirwano yahuje uyu mutwe n'ingabo za leta zifatanyije n'ingabo z'u Burundi hamwe n'imitwe ya Wazalendo na FDLR zashinjwaga mu by'ukuri n'abaturage kubangamira umutekano w'abaturage. Ivuga ko iri huriro ry'ingabo ryagiye rishinjwa mu by'ukuri ibikorwa bibangamira abaturage bo mu bwoko bw'abanyamulenge, aho FARDC n'abatangabikorwa bayo bashinjwa ihohoterwa. Human Rights Watch kandi ivuga ko kuva mu by'ukuri ako gace kavuye mu maboko ya FARDC kahise kagotwa ku buryo hashize igihe kirenga umwaka ibikorwa by'ubutabazi n'ubucuruzi byahagaze cyangwa se bikabangamirwa bikomeye, bigatuma imiryango myinshi itagera ku nkunga, itagezwaho inkunga y'ibanze nk'ibiribwa n'imiti. Iyi raporo igaragaza kandi ko ibigo nderabuzima bikorera muri Minembwe no mu nkengero zaho biri mu bibazo bikomeye byo kubura imiti n'ibikoresho by'ibanze. Ni Human Rights Watch kandi ivuga ko ibiciro by'ibicuruzwa by'ibanze nk'isukari n'umunyu mu by'ukuri byazamutse cyane, aho bivuga ko byikubye inshuro 5 ugereranyije n'ahandi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uyu muryango w'ubutabazi kandi uvuga ko no mu duce tugifitwe
n'ubutegetsi bwa leta ngo abaturage bakomeje guhura n'ibura ry'ibiribwa n'imiti bitewe n'ihagarikwa ry'inkunga z'ubutabazi. Hanyuma Minembwe kandi abanyamulenge bayituyemo bakomeje kugabwaho ibitero n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC nubwo twirwaneho ivuga ko ikomeza kubikumira. Human Rights Watch kandi ivuga ko ibikorwa by'imirwano n'ibitero by'indege zitagira abapilote zizwi nka drone byakomeje gukaza umurego no kongera umwuka mubi mu karere bigatuma abaturage bakomeza guhura n'ingaruka zikomeye. Iyi raporo kandi ishimangira ko abaturage mu by'ukuri basanzwe ari bo bakomeje kugirwaho ingaruka zikomeye n'iki kibazo. Nubwo nta mibare nyayo y'abamaze kugirwaho ingaruka itangwa muri iyi raporo ya Human Rights Watch, uyu muryango uvuga ko ikibazo cy'ubutabazi bwabaye ingume gikomeje gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga gakomeye. Kugeza ubu Minembwe ikomeje kuba agace karimo umutekano muke, aho inzitizi mu by'ukuri ku butabazi n'imirwano bikomeje gutuma ubuzima bw'abaturage burushaho kugorana, mu gihe nta cyizere gikomeye kigaragara cy'uko ibikorwa by'ubutabazi bishobora gusubukurwa mu buryo burambye. Hanyuma i Kinshasa naho haraturuka amakuru, biravugwa ko mu by'ukuri ngo mu rwego rwo gushimangira imbaraga z'ubufatanye mpuzamahanga bugamije kugarura amahoro n'umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi yakiriye mu biro bye intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye ishinzwe ubutumwa bwo kubungabunga amahoro MONUSCO ni James Swane. Iyi nama yibanze ku ngingo z'ingenzi zigamije gushaka igisubizo kirambye ku bibazo by'umutekano muke bikomeje kuzahaza intara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo ndetse na Ituri, aho hakomeje imirwano hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo zihanganye na AFC M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera muri Ituri. Ibyagarutsweho rero mu biganiro nk'uko byatangajwe nuko impande zombi zaganiriye ku bikorwa by'ingenzi MONUSCO ikomeje gushyira imbere, birimo kurinda abasivile bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro, gushyigikira gahunda yo kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro, gufasha ivugururwa ry'inzego z'umutekano mu gihugu, guteza imbere ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge no kugabanya imirwano, gushimangira inzira z'ibiganiro bya politike nk'igisubizo kirambye. James Swane yashimye uruhare rwa Perezida Tshisekedi mu gushyigikira inzira z'ibiganiro cyangwa se inzira z'ibiganiro n'ibyemezo bya diplomasi bigamije guhosha amakimbirane amaze igihe kirekire muri Burasirazuba bwa Kongo. Yanagaragaje ko ari ngombwa ko intambwe zimaze guterwa mu rwego rwa diplomasi zihindurwa ibikorwa bifatika bigirira akamaro abaturage. Kugeza ubu umutekano ukomeje kuba mubi cyane mu bice byo mu Burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo ndetse na Ituri, nubwo hari imbaraga za leta MONUSCO ndetse n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga bakomeje kugaragara. Guhungabana k'umutekano w'abaturage b'abasivile, gusenyuka kw'ibikorwa remezo mu duce tumwe na tumwe, kwiyongera k'umubare w'abimurwa mu byabo ikizwi nka displacement. Abasesenguzi rero bakavuga ko icyo kibazo cy'umutekano muri ako karere gikomeje kuba ingorabahizi, kigasaba ubufatanye bwimbitse hagati ya leta ya Kongo, MONUSCO n'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari hagamijwe kugera ku mahoro arambye. Nubwo hari ibibazo bikiriho, ibiganiro mu by'ukuri nk'ibi hagati ya Perezida Tshisekedi na MONUSCO biragaragaza ko hari icyizere cy'uko inzira diplomasi ishobora gutanga umusaruro, cyane cyane mu gihe ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro rizagenda rihabwa umwanya uhagije. Icyakora ari inzobere mu bibazo by'umutekano ziragaragaza ko amahoro arambye azagerwaho ari uko habaye gutsindwa burundu ku mitwe yitwaje intwaro cyangwa se kwinjizwa mu buzima busanzwe, ivugururwa rikomeye ry'inzego z'umutekano, iterambere ry'ubukungu mu bice byibasiwe n'intambara. Rero ibiganiro kandi bikaba bikomeje kugaragaza ko inzira y'amahoro mu Burasirazuba bwa Kongo igihari, nubwo igikeneye imbaraga nyinshi n'ubushake bwa politike buhamye kugira ngo igere ku musaruro urambye. Icyakora hari n'abashinja Perezida Tshisekedi kugira uruhare mu bibazo by'umutekano biri mu Burasirazuba bwa Kongo, bavuga ko ari we utegeka ingabo kugaba ibitero ahatuye abanyamulenge mu misozi y'umulenge muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma yitwa Moise Katumbi. Tugana ku musozo, uyu munyapolitiki utajya imbizi na Perezida Tshisekedi yongeye
kwigaragaza cyangwa se yongeye kugaruka aravuga. Mu gihe n'ubundi mu by'ukuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igenda yegereza amatora ataha, uyu munyapolitiki ukomeye Moise Katumbi arimo kugaragaza ubushake bukomeye bwo guhangana na Perezida Tshisekedi uri ku butegetsi, ndetse abinyujije mu nzira ya demokarasi n'amatora. Murabizi ko ari we bari bahatanye mu matora aherutse. Katumbi akaba yaranaje ku mwanya wa kabiri akurikiye Tshisekedi. Ibi rero biragaragazwa ngo n'ingamba nshya Katumbi ari gushyira mu bikorwa zigamije kongera imbaraga ishyaka rye rya politique Ensemble pour la République mu gihugu hose. Ku ya 11 Mata uyu mwaka yafashe icyemezo gikomeye cyo gushyiraho ubuyobozi bw'ishyaka ku rwego rw'intara ndetse n'ababunganira mu rwego rwo kurushaho kwagura no kubaka ishyaka rye mu buryo bufatika kandi burambye. Mu ntara Kivu y'Amajyaruguru hongeye kugirirwa icyizere Theo Binamungu nk'umuhuzabikorwa w'ishyaka Ensemble pour la République ku rwego rw'intara. Rero umwanya yarasanzweho kuva muri 2024 azakorana n'abamwungirije babiri aribo Maître Maris Mambo ndetse na Nelly Nema Muhima uzwiho guteza imbere ibikorwa by'abagore mu ishyaka Ensemble pour la République. Izi mpinduka zigaragaza ko ngo Katumba ashyize imbere politike kuba ku rwego rukomeye rw'abayobozi b'imbere mu gihugu hagamijwe gutegura neza ishyaka rye mu matora ari imbere. Umubano wa politike hagati ya Katumbi na Tshisekedi ukomeje kurangwa n'ihangana rikomeye, aho impande zombi zihatana mu gushaka icyizere cy'abaturage. Mu gihe Felix Tshisekedi amaze ku butegetsi kuva muri 2019 akomeje kunengwa n'abatavuga rumwe nawe kugira ibibazo by'umutekano muke cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu, ubukungu butifashe neza ndetse n'imiyoborere itavugwaho rumwe. Ku rundi ruhande Moise Katumbi akomeje kwiyerekana nk'umunyapolitiki ushobora kuzana impinduka ashingiye ku bunararibonye bwe mu buyobozi bw'intara ya Katanga no mu rwego rw'ubucuruzi. Ishyaka Ensemble pour la République rero rikaba rikomeje kwiyubaka nk'irindi rikomeye mu yatavuga rumwe n'ubutegetsi harimo buriho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni rimwe mu mashyaka afite ibikorwa n'abayoboke bakomeye mu ntara nyinshi z'igihugu, ibintu biha Katumbi amahirwe yo guhatanira umwanya wa perezida mu buryo bufatika. Hanyuma rero kwagura inzego z'ishyaka ndetse no gushyiraho abayobozi bashya hirya no hino mu gihugu ni imwe mu ngamba zo kwegera abaturage ndetse no kubategura amatora ataha, aho Katumbi agaragaza ko ashaka gutsinda Tshisekedi hasi hejuru rwose akamuhigika abinyishije mu majwi y'abaturage. Yes, reka mbashimire cyane kuba natwe muri aya makuru yo kuri aya manywa yo kuri uyu wa gatatu tariki 15 Mata 2026 gatanu kuri gatanu hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.